Nirmala ken yam kana diala content barwanya lingua seme biya kamal ka Nuer online TV channel. Anda manduni syang kwasnya ka nung ya rajame wala syang wal bangon kapai baro ron kinga dangro wirjan dangro wirdich bana jome bana jalinkel. Jo bana lingua seme bana racha ka kipa dika mishal ke National Democratic Movement Patriotic Front NDMPF. National Democratic Movement Patriotic Front kan bon ki a part of mishet ke kuma SPLA Iowa dino kula la part dodian kan part nitin cha banyarar udo me menen yene me shale Ambassador Emmanuel Ajawin jamdan la key leader dung National Democratic Movement Patriotic Front are which ka Juba Jan ba Ramkem Lakwar ka Secretary General of the South Sudan Opposition Movement Alian La Soma Soma Jan Bone Dane cha Kamrare wal me ngai kondiala bunten content cha mal cha ko lat te chimalo lat wika kanaro wike Kenya male chal get man peace initiative dio jangai kondiala largu kon gor gwasma bana link kwidian te ka jo mi chikana lat shika wara gwar kirma yadi den wonene ki ramdan la kwer wudu pai kontur den gwasme jo dana chala do wonene ajana president Salva Kiir yadi tin yala lada kan yala ajana ka kaini telemela jenenten ajani tele je mishal ka patriotic spirit key political will to negotiate with the opposition to resolve the crisis in South Sudan. Ajani ki miyadi tele je loch ko dongdar South Sudan da je normal lo tele je woda na daga shankamara ka South Sudan. Wude lat kona me michijo me ladani jen take experience kate diale kone lat korodian changaje no tuman peace initiative dane sha lat which ka Nairobi ke Kenya eno tara kelwa kachme jaja gwasa me ke Wednesday gwade lab ke menshal ke national legislature opening of the national legislature ki the opening of parliament which ka Juba chikim yadi charo ila no show le kan dial ten ne dial chal ke ola group kan re sha banjor and o kan de kan mal de kan ngor no kan ola group kan te kon de kan mal kan tan ke 2018 of peace agreement ke chikan gwa mal ka gwa sedan meta ngamal ne tan yen kan benten tan yen chika part of the peace agreement ko and all this part in chalevre wika South Sudan tan yen local ben ka gwa sedan e shamal chaje tan chwane dial shwala o kirno era mo no beteka party ke beteka bonda daraja le muchak yen te kana te beteten tiba malamo ke babun toja ko bikalare bom tela bon ma kalora bang dong tela metalong so en bon ke lo dar te kalong ko de kan te ke dich ko mitale bon mitale jade you that gen powerless tela ka bon ke tela ka authority katin kona balat ko shibona me shikan lat gwan wonene kan men chala da kim yadi da kan che chung ka kujamo man chikim yadi la no te mal me banu chikala no me shi true ke shi to ko ke me yadi chetu mal long tla mala lat ke no de mal der ben ke la ka yera la ka lo no la de kelet so mun bukula la ni ka jen promise pa la den tama e show la bondi ala no bikamal bikananok teram log mal bat kire jen kuna le nanga do mi show do lo ne jaram dan kuna le mislet che gorno te mal me de ben rewi ka South Sudan ka jo mi chikana lat gwasa me en bona me chikala do nene kanumal bajanu ke dialog bajanu karwach chaje banu ko kor chaje banu ke tariba enter talmal mulanu la jagana ko bina wejak ka kujamo mal baje dinu no ke rwach ajan chikan jo mo chikan lat chikala do non wonene this is not the first time President Kiir has made such an U-turns. South Sudanese are tired of empty phrases that are not backed up by tangible political commitment to date.
ka jo chikalat gwasa me kanishi jan shenga nyam ko bike mayardit bela dun ne en wo e na chudin jaj lora bang ka shamal charge bolas gwaste ko ngaja jen ke mayardit no jaramadan en la mal la jawiya lo gwas ndan tenyam amale dane shatan kir mayardit kana dr machar ka jo misala da kan bon ku kon like kwidi en tam chikala no ne warga yenyam e sha gor ke sha tanya vice president dr machar kana kir mayardit kana warga mate ka lord mi de goreje duno kir mayardit kana roda commit eno be mal mo be jelas gosda but goro do dien be mal be jar kaje chikala ni wala no en go yan ka dr machar gwas me kana me shi constitutional ne many injustice ka kujamo dr machar de de loin ko bi mal be kula to wano ke be kula participate chaja de yan lora bang kajano pelamal mutok mugor keno deben chalado nene he wrote that Vice President Dr. Machar and his colleague in the SPLM-IU are still under arrest and security arrangement have been violated beyond repair again kanisha der mudini jana long sha der long ko dong de jelo tinok sha jalat kuma kirma yadit ko sha Dr. Machar cha de yen kan je kware ga jo machalo de kanola group gwasame ka peace agreement ramushal kenya kang chelaro nene kiir and his partner signatories to the 2018 agreement have been negotiating with South Sudan Opposition Movement Alliance SOMA since 2020 in Rome under the auspices of the community of Santiago jo lat kan gwasame kane mal mchikana lat ke kuma kir mayardit la bonishal ke SOMA kan ji kamal kan lat ke 2020 la ye 2020 kiran kin dangro jen dangro re week rom kan ji kan michit mo kana kwat panin te en winami shigan gorno de mal mo de jala lo shi goro de nin ka do be dan shi kan lat ke de no shi ke mayardit che dor shi de pal antama kan re la mal ke do dan mal ben ke je anni shi kir jaro da komir la to ko kir antama la do la da ka be jo pal sha jo me sha jalat ramadan en cap NBMPF ki National Democratic Movement Patriotic Front kanidin ko nishela no kir mayardit mugor jeno bi malbeben baro de commit chabla nakach chabu maslenina the goro talk no de president prevail ga rai ka South Sudan jikan jomo jikan nyak kokon angwale shankol bangon kapa baro ron kin dangro hidden dangro dit ni jira mo jidit ka Nuer online TV channel gore jen wojin be larm de nyane de kokin kade subscribe committee ka larm shi break ba shamala shi begeji gwasandan empire larich ani biate kamal chi de pro jen wojin bi commando bidela pengwa samo ko kor committee talk ka goch ke ka liang lar kaname en biate kamal bye bye